Nalo udaba engiluphetheyo. Kunohlobo lwabantu olidaleke kabi olungabathakathi. Kunohlobo lomuntu ongathi mawenza into ufise ukuthi lingene phakathi luyibulala. Kunohlobo labantu olithi sithi masiphusha sizabalaza nesizabalaza nabo sithole mhlambe sicindezeleka ngohlobo lomuntu odaleke nje vele engumbhedlisi. Yazi umuntu ukangene kwipost yomunye asho something kumuntu oyihustler, kumuntu ozabalazayo, not in the way yokuthi umnike support but inhloso ukumcindezela, inhloso ukumbona efeyila, inhloso ukumbona ehlelwa isithunzi nokwehlelwa ngamandla engabe saqhubekela phambili. Noma zikhona inhlobo ngenhlobo zabantu kodwa sinohlobo lubi olufana nami nawe olumnyama njengami kodwa elingamthandi umuntu omnyama ophumelela. Ngifuna kubantu esigijima nabo nesamba nabo lendlela yokulwela impilo engcono yokushintsha impilo zethu. Sazi ukuthi kunohlobo labantu olidalelwe nje ukuthi lithakathe, olidalelwe ukuthi libhidlize, olungenasikhathi ukuthi leyo nto iqale emva kwesikhathi esingakanani noma leyo nto leyo oyisebenzayo ikusebenzisa isikhathi esingakanani, amandla wafakayo kuleyo nto, ukukhuthala, imali, investment oyenzayo. Kodwa umuntu ku100% owenzile mhlawumbe wenze okuhle ku90% agcizelele koku10% ukutshela ukuthi akucindezele kakhulu ukuthi lokho okwenzile akukhona. Ngifuna ukukutshela-ke namhlanje ukuthi lolo hlobo ungavumi likwehlisele phansi. Ngifuna ukukhuthaza umuntu esigijima naye lendlela ukuthi no, lowo muntu umfaka emgqonyeni, umuntu omgqomo lowo akusiyo umuntu okugijima naye, akusiyo umuntu okumfaka ekhanda kodwa umuntu okumfaka emgqonyeni. Mawuzongithola ngizokutshela ukuthi umuntu obalekile wena, impumelelo yakho isezandleni zakho, impumelelo yami isezandleni zami.